Itangazo riryoheye umuntu wese. Kuva ku munsi w'ejo, nongere nsome kuva ku munsi w'ejo, wemerewe kwiyandikisha gukora ikizamini cya practice online mu Busanza. Guys, hano mwumve neza. Nuvuga ngo ishami rya polisi rishinzwe ibizamini n'impushya zo gutwara inyabiziga cyamaze kuvuga ko ikizamini cyo gutwara ikinyabiziga cyemewe gukorwa mu buryo bwa online mu Busanza byafungutse. Ejo tuzabisaba kuwa mbere tujye gukora ibizamini nk'ibisanzwe. Ikindi polisi yavuze ko kujyayo ari ukugenda witwaje irangamuntu original. Ikindi yavuze ko inzego zaje zakorerwa batangije ari kategori A, B, C na D ndetse na D1 nizo bagiye babaye baheriyeho. Vuze ngo kategori ya E na kategori ya F unazari ni kategori zera twavuze hejuru gusa. Ikindi yanavuze yuko gukora uruhushya rw'agateganyo provisoire naho iyo site bayashyize wemere kujya kuhakorera. Ikindi polisi yavuze ko itigeze ihagarika abakoresha ibizamini, itigeze ihagarika ahantu hazakorerwa ibizamini nk'ibisanzwe. Wemere kujya kuhakorera ugahitamo cyangwa se gukora online, byose biremewe, nta kibazo, biremewe. Ikindi polisi yavuze yuko iyo uje gukora ikizamini ugomba kugenda wubahirije isaha yawe n'umunsi baguhaye, nta gusiba nta gukererwa. Ufite ikibazo uhamagara nimero bakweretse ni 118. Ikindi mumfashe dushimire leta yatekereje kino kintu muri comment. Murakoze.